Israel. Nkabasheja wena bakazi twatanisana iwe okushashana iwe abo hato ukino mukazi nokiteka tewe yutumwe hato wanjye yagenda nabiba bitaruye nabiba bita hasa gese yigira bingiro basa kushango aroro kugira twiya kugenda nkabaye abashinja ensege gira bingi kamba kambere aro museze kugira togo wanje ukuya kurudo are kitakanye baga omukaza akajanshango aho nabere impereza Uganda Bible Institute no mukazi wanje cyoye omukazi yeja tushangaho akari no sas twamto mu counseling akari yo mukazi wa kabiri mbwene ngo akagiraho butegerezana neiba haziba yamugambira ikigambo ekingira toro muntu koza gamba ikigambo gamba nkiki mbwene kubabuze rikwetegerezana agira ati noma mukazi we ato mwanya go kushwera oriyo na shwera kafanka shweriwe atukuna abanize kushweriwe okafa rero nkeje ukashwera oriyo okubanza amakanga gaine bintu bingi konka Israel ni kusema kurgombuzurizi kurugana bindi ebindi kumanya abo kukunda omukazi wawe omukazi wawe akakukunda kikamanywa kikarebwa mukaruga mukatanisa kufa ko kumwaragaine tabaruka munonga tabaruka okutahemuka ahandagano yo wakozere nawe bueno numwisuka abasheza n'abakazi yore naye kakireba ebiro byo kwezi biro kwa gatano rukime rwenda cyenda n'ebiri nkemero mukathiro rukaza sha mukaga rine kikankana no mukagaho omwahore yambuza dalete kanone biribwa yayati Johnson Wechiriza kushwera mukazi wawe kumahati ubusige aroma nakuri batekware kwere kana no isa kureka bakaza abantu bone ogumana oguwenka ebiro byone mu rumaro muzi nkandi muzagaza muto ahoro mutuma gwaba kukamu ntenukondo gumani nkora yahindukira Joy aho kari umushyimuto murungi bitureye akari umurungishi ambuza nicyo ikibuzo nicyo kimwe atunoja kureka abana baseiza bona no kumana Johnson wenka okustiko kufakuru aturukora kumanika welcome baga imwaba abakoze ndaganeyo mukama tugiremba bose tabaruka Israel tabaruka yabare nko mukristayo nko musheja nka kanoni n'ekitinisa cyawe okureba ngo ogume no mukazo mwatanisi waki okufa tabaruka congratulations ukataho bifacho ndijo mukazi warahiro meshoga rangise bona the greatest I am, the most glorious God, the creator of the heavens and the earth, the most supernatural actually is transcendent and immanent. Nirhanga okazomesheje okaza kumuzana suti kutera kajera mukashese urangaka kureba no hurutko mu kifa cyo sheja wanara mukazo
no tahu chaliv. How will you explain that? Mukama kwe atugirira imbabazi tabaruka kishi umukazi w'umwari yawe utirikura n'umutima gwanjye gona ejo psychologically nane philosophically ejo wese wabo inaba kurenga ari yomwe oyo tirikunda n'amagara gwanjye gona ejo math ejo nezamo mweri tikugira ababeine tikugira mu moyo bingi okaba takashwere bakurenga ari yomwe tari kikora mwabashire pangani owakigiremo ubonebye nuko rumayo kwari kigira bamwe abantu bo kuza kuzomugenyi kaho reka yaza kubishobora reba byangire nyine nogu hariho nondisho ureba byangire ruhanga kahanga Adamu yagira ati let me make you a helper not helpers. Ureba umushinga nategana no bakoyine wengeki ureba byangire era abana bagira no watata noriya no watata kokato wa mama no wa mama kokato wa Bani Israeli nyowe ni kusima ko muhereza nka bishop wawe watutambira ubusubizi bwaterera abana bawe 15 bazaha bayanjaraha abana bahurire kuyonare babonkirege iberene rumwe urukurekora rwatse murumuno warekora rwatse murumuna kagumeho kishiza no baremba kugambisa ningambe ibi boka obihurire When you kusima Enid, she's not with us in the body now. Koko mkazo no kusimwa ebiro byoro. This woman okuzomu kakashita mama kabanyina bana akakunda umusheja we aka nareba nabana uburanga nubwo rera tugize bizuba. Mwabire bya DNA aromuseza akazara abana yana mukaga kwabakebeze bona bonkaga yasanga tarumoya warazi obarabaherero mwisomera aragize bone hino atima bakuza kucebeza atumwetware warabana bawe ukareba wowe bigende biri kureba ukareba tashanane iwo yetware kandi kawabaherero gumaho baho abanyakore benefumu nyowere ni kurori nyakore nyoko wende nyoko no basa kumuhamya tunumawo at least above 98%. Oke byasho shoka bariyo ndijuru anaka aborgana naka abamaza ziriyuri akazoikerege bakaza habasheja mpura cyampa mani ati abakazi imo abagumira maka mukafumba tabasheja babandi tabanguhi okamwemera okagumisiriza mukama baherezo muki kama bamuki barumwa bakazi yowunyemerera hatataka atera mawe akariho musheja wenye akatera mawe amtampomo n'ekitanda mwihaya kuzomo mawe yaragaho yagira mwishi baisha bakazi mtotaha atubwana bwanje ni mutsegahi yayemera tata yaboka ahubwo wakanagira to umushire atakurwana na bokazi natera ko ngana rokerezo tambira ko ahubwo akari ikikaka arikwata mawe mbere ko yabere baracyo kwitana mawe yaza tukayito umushire ko ndi okufamfu bankome ruhanga yakwataho kake yabuze ruhanga we kandi ubu babanenda kumwita yonka ari muri yo emyaka 5 yenda kuzana abo koko yaze kuzunwa maboko yabuze kumwita tata yazunwa baje amkurata bazara abana babiri ndijo bamwita tukahirwa iyo bagita twirumuzo bakugira ngo twahirwa twagira umujuni bazara tukahirwa nakurataho uruzaro rwagarikira ngwero maboko yezire tata ubwemerera kuraraye
mwe barabakazi mukama berezo umusereza ruhangane cyakubiki umusereza uko gumusereza okute mu Yesu oyakire Yesu akuzune ibinda bikubase rero bakazi okugumusereza rikiro rikokaro umukazi wa kugumusereza akiza kura urukugumusereza kuko waguma bwana hata zale aleve ndizo kugumusereza konka noja kwangura kikazi mukama bezo mishano noja kwangura wakari to bashina arabtu abakaza butugumiseriza barumonabo nito shida mustero umugarabo kuba abakazi tubona arababo bakureboka mureboka gitumkazo kwaro batayitire ndiyafu utokwa okwakwera bansamukwa okwakweshwaza okwakushekera abasheja batarube iba okokwa kuna huno umabaro okokwa kutendereza kitenderezo kiso otomkazo okwakutegite kibungo meshoga batarubacyo abamwa bakazi ruhanga bagirire babazi yorhanga makazi akantuma kugamba ebigambo mukama tutombo teka nyetani ongere obuzuruzi ngobwo nyuma abana ba Israeli kacwe kariseraza kweza nimbasima okurebera omuzere wanyu ekinyesere ni ikigamba reka kifunze nti nyuma bakina abazaire nyoko narsho atarwa hamukeno reka kushaka in the name of Jesus Christ owakutindikire atarwa hamukeno oketza sho akabura otushtato kumugorora emiti ariyaho naza kwitwa akanyamara nguyore bize ariyahamba bazabashungi banyanga ngtuwe yazere shima ngo akashobesa ngweno kayayeze abana nakusaba sona nyoko batarwa mu kiro ryaho ryo munsi no kandi bamera uko koteine sente nyingi abo kwa haba tukora boine sente nyoko mbakoro mutware India naro mutware kayo musoko no bwa kukabara umunyunyama yata nakaba tena umwanya ko kukabara umukafura ayifoye yaraka yo mugende okashaka uburungurwe mbuzo muri yo mukano no bakabera umunyunyuma yongwana koro ine sente mutware konkana wora boinenche muri katunga nakimanya mutogizirota rono sente omutaka kapchi omkwato eshimwe chokunakishira nyoko narsho mutaka kapchi ojana no muragazo rufuzi omustaka kliniki na kimanya bame kutoine sede konka okumkundo kirota okwine nera kusiyera matwalite barungi nyencha kare reka mugambe yuwa mutaka piki kankugambe omwana wawe ali akutomunye so yaba kusiyera matwalite barungi mwebare arahobondo oburi kukishika ngoko nakishika teka abantu babiri nabazara bani 15 konke 15 barema kurebera ki ona tata kuzari aka eshimwe kora cyona roza kureba imigisha mukabasiba kandi imwaba ababazere bafire nkabanye reka kusaba otarumfera kusha no bara abatakiroho otarumujumisa bakagira ngo ishekaga gwafire areke kureba orutabana ndushara nyina kaga gwahumwira areke kureba umuhara ito hereza shona nyoko kitisi no batakizire ki usanga abantu bagira esho kufa kureba bambe nguti yarebe iki esho kufa kureba nyina ati yareba imotoka yete yareba ati esho kufa bweli mu bantu mukabagirira imbabazi
Mwishko izirengo things no longer things fall apart. When the center no longer holds. When yoko yarogo. So shrimwe kwakurugo. When the center no longer holds, I pray that things will not fall apart. Mugumese mumbenyi enda yina kanyati. Muhangana ni mubanjirane mukundane mwendezane haseka ya Israel na ile. Eje no mesha. Mukabasigwa. Mutagira ubwiko binabakwira kukiza batahi babesente abari babakiza kushoma ukamwishe ngo muri yenda yina kanyati. Kandi ne mwabakwe abakwe na munareba ryabakwe. Aho mko kureba naho kareba. Ogana reba bakwe. Akinga baramaza arabakwe. Okureba neza natumera soda nahunga abantu. Okara bakwe areba babari abakwe. Abakumara heze kubashira maraganye nabo. Mugomeze mu mumbeke maka agakwesa rangaki. Aha shongeye kampere cyane cyo kugamba murebere shimwe ekiti kibagambira murebere shimwe konkanyo ni manyeka omusheja abana bakamuhugaho yazo mu Rwanda no kwesheshera kabayesheshera anuka bamuga akaye no mukazi wa kabiri hata abana bo kwanza yamusheire arebera abana bamuhugaho musheja yajunda amanyanya konkai kuyafire mpaho batamwibera hore bibi kishuba baza kweza speech ze kishoboboze that has passed on konkai nyinawo kuyarwira nyinawo ay okota ho mukishenge osanga ubuhoho n'ubugira buterene bahindura umufarata bana none bigere nyinabo bamureberera reka bagambe o iyo nozarwa nyoko nanushonanye ikitawanye kongote waso sono wako anafutera sono wako wali akabimba sono wako wali mpuje akatimba masona yakuzara mutego mzere wanyu reka pedele tweke cya kabiri okufa nekiragiro namulebere imokusho akurata science araba science abariyo bagezeho kugira ngo behe borufu bariyo bakora research lebere Yale University Harmona University na kwindro kufa option what is accident okaguma they are trying iwaba manyabi ya sentences kugira ngo they are trying to make sure that they delay sentences abo bariyo bageze okakambagambe okufaniki ikira ngo hati cyabere kiragiro hati tawatakafire twere cyaboko omuhango nafa omukena afa omutunja afa omora afa ay president wa America nafa papa fa bishop afa queen aligire kufa na ngona rwaba jojo na kafirfiri bona rwagera ki kana kufa wena na 100%. Yutakagira ngo wabo yomane ngo uyu nufanka leka 75% deru mwe hati leka basho twabera bakufumu umurigo okufata kutina okweteka teki obwenje butakugira ngo okunje kweteka teki okora kuzora kuzi konkoma yo banyakwera bagira ngo endwara n'entumwa za rufu kandi umuntu kwaraguza kandi kicemere gukora kimekora guza konka ko kuraguza yoshaho tokatambera ki rufu robasa kwoshaho omkweri accident kimekuzere omkweri nabiha namwe covid bagira ngo egarikire elmo na okwata n'umungaro mukweto ari hati atokwata tubetukurikira erumu namwe rahambarara arabatanga kwa admitting so no okugenda kiche
konka no yoshaho tori kugumaho hati reka tukurebe Mukama akatusomu for a season and for a reason. You are here for a particular season, but also for a reason. After hobwire arobwire wakwere ubota kwija kurengaho konka kufiteira hawe song. Let me demonstrate this commissions. Bashakira kimwe kwituna biro mwakubiro manyawaje manyawashogo ya manyawa hati noreba manyawazo mu university mawa wa mango parliament mawa obo hati mbaze murebe kirero kiba imaba riyo kunoku naba ningenda distance kurgahundi naha kikondo kiriya neyongera na netu nobwo kusiba mu kitanda inori nogera kandi tekweyongera mbone iroko hati mbone yoko manya urwa kusingana wabusingana mayo washera wazarabana iroko ipaito yo tekweyongera yoko ubu hati hije manyendo araza konga eje kutangaza hati no wasa kushanga umutagazi we yashira waria kongo ngurusa kinagahi kuzire yo niza kufanya itaka no basako wa oriono no iza siri ya mukaga mwe niroko abagweshe waraze obi ababityo hati tukuri reka murebe ruhanga ko yafiteho agakuha season age reason yakwena nango omubero wo mugashomuzo mukamasimu ombereki omugasho reka kibone cyete tugatire mwa yagira ati ati I afraid nakweza amagara nakweza mbiri nakobwenge niza kweze mikago niza kokushoma n'ibintu debore ati iroko zo munsi ombero omugasho azajya Fred ebiragiro byone birakweza ekiri kukwata kimwe no kukunda iroko nkara cyane noza kugaruka from him we came to him we return ya iroko zo munsi genda ebiragiro byone waza kusamarizinga na love mwe iroko okunde ongero omugasho izore oise ubona ko yaka reka kufite umunsi there is a report neke cyo tiyire cy'uko ngasara kigasara abantu bandi utumkamanye kumbere kandi ati kashe erera yebare yunekereza abantu ukajyomeka kuyire atori umuntu witire ukarurego ndiki ukanumwita aha wokushanga wa muhangire tubarakomanyira umunsi ngo kamwita aboko okamuhobutwa nangu na fokoro nokishika utumkamanye ukamwita ngo wa muhangire nkakugambira ngo kunda bona owabe no tansaba kwezo nabayitira abatyaba nabagahe abasema nabayigara abanyakatutira n'abasira owabe no tansa owakwereza ngiro cyo kubatansa noha utumkamanye ndio mwekana atechindi kamba gambira from him we came to him we shall return oriayo merero meishaji oyanze yokorero wango ile constituency aliyachikubuza oine diocese kanyu aliyakubuza oine kaya quarters aliyakubuza omukazi omuseza wawe omuhebsaka omukuru musamari obere na yaka oreba yaraga golfus alyamukubuza oibe sente za government ezakwenzwera efuzi n'abasirimu ozibanda meho iroko oiboto batwaba nako bakaramoja oyaime rome sogwa bahangira iroko gambure mtahi wao ngono wanangu bamusija wakaruru iroko mkombe wama tugemus ngwengwe sumoye
iroko omugambe bitente iroko uriya emero beshogara reka magambe oyishikyo kandi twatuye mu somo reka magambe tari kintu kirungiye kishimeza ruhanga wamugera umugasho ukakunda umukazi wawe ati bareka mukwereza wamwemera yakubabe atokombeke kansa yanjye ngakwereze itungo tuwanyewa ngakwereza kusoma okubara kwabo kwase turakorese kwibe ihanga ukakoresa kutsungura ihanga ngakwereza rukundo wagikoresa ngakwana wa begayo otaho mukushemererwa okwafutekatekira ukugagahi apango kwese oyina matahuro cyemo yakugamba oyina matahuro cyemo yakugamba oyina matahuro cyemo yakugamba. This is his word. Uremsoro ngeni bashansi oyina matahuro cyemo yakugamba wera abantu mukama lyakonje garuka nsaba kufutana mukama lyakusiba koleso wenye uyakwere kumuhereza alyakuzumura mwana zako bikorera mu somo kirumu ebindi oryabere wakiro mwiguru nesko bwana bwawe iyo twaro mucheko kazo mukanso katwarena nasi ngo kayombeke kansa Kristo izoba rumwe omaragawe hariyagamo mutwe kitinzi hagatarukwe abantu be omutunjo ramukunde omworo ramukunde. This is his word. Iroko zuma bahereza be abe agamba tumwe mwegereseza bunashira amachi iroko bagambure obazume iroko is God okuye wise kwete kare kandi nabo waite sakare bueno ragara yera Yesu akagambe bwa muri Yohana sura ya 10:25 agira ati ninye kuzoka namagara urukunkiriza nowe yakufa ari abaki no muntu weno roho burire kandi urukunkiriza koma tarfebro biona full stop. Now okufa okwa inidi no kutana ko moyo naki ko moyo wakiho she will live forever if and when she receives Christ. Yikiriza Yesu ngo mujuruwe akamanya ruhanga ari yaguma ibintu byona imutakagira ngo bantu ko fa hato gunombira rwanje ubunguru munajya ntikando utamenya ikiko najya ntikangurikere ikiko najya ntikanta hinita konka naheza kurga mu moyo yarugamo ombero kurambira aha aboko mukamaguna bagirata inidi ekiriya no mubi her soul lives on either in heaven or hell. This is God. When you bagayitini manye ko mchunguzo wanje baho kandi yayebera hansa muheru ombero rwanje kugura bagwamazuro ho gutyo ayibambe ombero rwanje kugura gwajire ki yabo rumurungi yabo ine nyindo standard yabo ine kibuni cyamani yabo ine hourglass figure yabo ine a brain that works faster than a computer. Yawo graduating from the top-notch university with a magna or summa cum laude. Yawo in a tomb which is Bill Gates, the book Buffett. Yawo ombiruba nyekuguru wagwamazuru hokutyo. Wanyumaliare barahanganta gwine. Ay. Wait noreba chi. Mukama wiguru nesi. Kweli no somesho da president okahurinde gizangira sti. Teka the creator of the heavens and the earth. Ndiamwe ntagwi, ombirwa yitagwi. Ogogo kushambana, lota chigwi. Omuru ahuburi, lota chi. Ogombiro kujangu ibe kibanza cyananka efuzezo bonabone oyirize yemegorra ngoka ogongo lota chigwi. Ogombiro ko kugira ngo yoni za kusambana n'abashikaza bo kwerereza kweze abo ko kabumuruje barabashira bakunyera no watakigwira ntagwine yamwerewe eriso yanje bambere tariyo ndijo ubyamere rubeso garanga oteyine nyoko oteyine mwana wawe oteyine
oteine oyozomesha bwarango akwagire eritari yo ndizo kamwitegereza mukamasimu mwene Yesu bijya kutabura ati orukoyikiriza nubwo yakufa ari yaguhira atromanya agemero beshagaranga studini konka barumureba nabekirize Yesu ngo abasasire bibyawe atkabagambe koraho yaho yo murokore okazunwa oshemerwe biro byo abo kwa ibanza kakwihwaho hato yo mwana woha warhanga ebye tokubasa kwemerera meshagaranga no Yesuga noza kwemereramo abo kugira kushira okuwahewe Yesu bwakufera kahi amusha namwero ine tukuroya mutarazumbi kuruteine mana ko kusaba kabene nigambe bindi kokati kugambira twasherekereza ki omurokore tuyina matsiko wazokira magara gatatu musunwe abwe nareba basenya baraba omusenge buri mukunda mwabura kuyashemeza empi haza Rebeka yirata kama kwerezo hati watagazaho kamwe kugira uti ndi umurokore abo koraje kwisa muntu wamagara gatabo nindebe bigambo byawe nindebe uko kugororoka no kushemeza umusenge go yaza kuzura twasimba nta atakagira mu nima abantu mwena kandi nito abahereza mureke tuzunwe okuzare ngoro nikimwe oboweshe muri kimwe barumwa abahereza banjaba barumu abantu barahanga konka harumwa abandi hereza n'abahereza mureke tuzunwe mukamasimwe mukamabaho muisha abarinde bigero businge mukundane mukorera mukama omunakurika yakweta omwesanye omwiguru mukama wetu agwenene mwemere chabe ko sasi bonako